Pozdrav drugari, dobrodošli u 47. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da obradimo check property. Ovdje sam ja napravio jedan demo program gdje proveravamo da li je checkbox štikliran ili nije. Pa hajde da vidimo kako to funkcioniše. Recimo ovdje se nalazi, ovdje piše neki bez veze tekst, ali recimo zamislite da je ovo tekst za neke uslove korištenja koje trebate da pročitate i kada kliknete ovdje prihvatam uslove, on vas pušta da nastavljate dalje ili ako ne prihvatite, on vas o tome obaveštava. Recimo da nisam prihvatio, on kaže evo morate prihvatiti uslove i ako kliknem prihvatam, on me vodi na sljedeću stranicu. Dobro, hajde da vidimo kako smo to uradili. Dobro, ovdje ima jedan paragraf. Zatim imamo jedno input polje koje je tip checkbox i dali smo mu ID, odnosno ime isto checkbox. Zatim imamo jedno dugme, pozvali smo event onClick i dali smo mu funkciju, odnosno ime funkcije proveri. I onda u script tagovima kažemo sljedeće. Pozivamo ovu funkciju proveri, koju smo imenovali ovdje, i kažemo da ta funkcija uradi sljedeće. Definisali smo jednu varijablu, dali smo joj ime x i u njoj kažemo u dokumentu uzmi mi element pod ID-em checkbox, dakle ovaj ID mi uzmi, i pozivamo property checked. I onda kažemo, ukoliko je ova varijabla x istinita, odnosno ukoliko je ovo dugme čekirano, otvori mi novi prozor i ovo je URL adresa koju želimo da otvorimo. U drugom slučaju, ukoliko je ovo dugme uncheckirano, false, alert, da mi se pojavi ovaj pop-up window, alert i tekst. Morate prihvatiti uslove. Evo, mislim da je poprilično ovo jasno i jednostavno. Vidimo se sljedećoj lekciji. Svako dobro i pozdrav!